Ya ke nna ke wila mangana pela batho mazeba ya guys ka usane ka fitla ka usane ka lenda ka Mozanzi ka usane ka fitla gore manyana na le pelo tse dimpe bona na re di ba rena na re di metseng re di tape Rotmana kana ke papeta wa sina ba fana ba bo irang di na ba rekela mapanta di kutsha fetso tswa mo bona ke re nna ka boshiu guys ka le kopele ke fitla ka usane kopelang vena mapodisa ntseng di se tronkong ka usane e ke lenda go Mozanzi until bale ba boa until Tushoto le KKD ba boa kopela ba tle ba ntshware mapodisa a drug dealer yeah a drug dealer I sell drugs I'm a thug yangere ke rile di kulise di stolen nna yeah guys so wena nka le kopela ka boshiu le botse masepa ga o sa ne boasisi ala ka ntloela ga tswa ga mara e fotela o shwa batho ba sa o shwa batho ba no go sacrifice a jeep power skoko best taking over na go porifedile ba no na go aga no na go e fedile ne bone go nkirang go Scorpion Kings sacrifice a jeep power ba ngitse ke nna mamba to like ratole ba batho botle ba le rong le nlwetse for ke bo Mozanzi guys la itse ne ke le kae mara like a thome mo la itse ne ba ngitse kae batho la itse ne ke le kae mara batho ba tsheba ire di jugu ka nna di AI ba ngira ke gwella ya ke jugu di kenyana tsa nywana tse le tsone dino tse inyobiwa mo maraong na ke keke modimo irile batho ba bedi mo lefatsheng monna le mosadi change game nna government e bilana champion wena ke le tlhobolele beke le ke re le ke Nigeria e ka pepena e eng le no ke buile ke re ka usane ka lenta le Mr Scorpion Kings la Mr BK la Mr BLK la Mr Limpopo o le ntwela masepa le Purina go e fedile Rotmana ga ka o botsa nna ke nya ka tšhelete ga for fela ke atile go Scorpion Kings 23 million fela angre le nyo ntse ke na le 23 years ora re ngwa go molo mongwe nna ke nya ga ke reita mita ana go e fedile ba fana ba kale ba utloela na ke bao bja no Rotmana a mapele ke rena go e fedile thuso tolo tsena ne ba ntla re tsena le distura go kwa ke tsena go Nigeria ga di ka go mbankisa go marketeng mo bjana ka re ka diaparo la re ke ditlise plastic guys ne ke le go marketeng market ne ke no go le bontsha ka re ka JC Nesha ke rekile kuane ne go marketeng ona go bona etse ka re ka skippers ne go marketeng le ngutlolle di jini tsa di Louis Vuitton ne ka re ka jini bothata e thomile ke tlo re ka jini go marketeng bothata e bile ke tsa jini le mboze e ke tsa jini go marketeng majini ye ke tsa go marketeng ke yona problem e thomileng ba rena ke go ikira phori go ikira phori ma le reng le na le dithuso ena o ka ba phori e jona ke phori bona o tla ke le bontshela a shizi le bong ke tsa go market ke sa tse dintse re mo ke di shile ne angre ke no tlhatso tso stories thomile kae ba re nna ke go ikira phori ka one ke rekile lu ya mpama eno go diapara ke pharo ke amara ke boga size 34 problem e thomile mo guys taba kholo ko marketeng o like go like guys ne ke na le thuso to mo lifeng like a bere Timberland mpama ka mo tsore le nna santse go reka full set of Louis Vuitton ke di ke mo rekela Gucci allo like le busetse morao dilo tse ben re wa intane ba we ba bua ka mo ba sata ba tla tsutse nna government ka laola na go porifedi ba mo tšhaba ba fana ba ngere bo ego na ke bo ego a sena bo youngster na bo Molindo a ke jima sheo go ngitse bila Rotmana na go e fedile wena o monyane no go sacrifice anyeke yeke mfana patla motlhake
moro ngi tsuru ke nna maro mana ke re ka boshwe ke lenda mo Mozambique kopela mvena maphodisa etle en laishi vene ya maphodisa ka ikhopela etlentsie guys ba re jima sho wa gafa itsuba dipatše ya dipatše ka ditsuba ya ga ditsuba o no go hana ne from kale before fame ne ntse ke tsuba dipatše le ba butseng bane ba ne ba ngitse ba re ke gafisa ke dipatše I need the physiotherapist wara ene paka ka o sana mfana ka bo kopeleng tleleng dipatše go ephote ke re patše o motho mo mfa patše wa re ita ka mara biri marung o na le share o na le 10% ka o shanga re patše le tsoro la rita like lo tse batho ne ba mpotsa tsona go like guys like dia tshosa ba re nna ke nyoko ke ka phuri for ke tsere jini ke ra itse setela phuri ka biri marung na bethile setela Floboski bagas ke tshwere di jeans dingwe tse dintsi thata tsa di luwi ke bo ne guys bo ke tsa chini e tlhoma mo problem wana nga tufuna ukuzenza uphori awungosuphori hit song na nawe e1 ya go gafisa yebana e tshotse bo samfonela ke mo life eng bra sa bontsha batho ba ngitse ka kopela ke mo life eng bra ka tsebo ke mo life eng ka o kopela ke no go tlhalosetsa batho ba depend ngere ba re ka gafa kopela samfonela ke nna yena ga jeno ke nna 2.0 ne guys flop e tumile fela e ke re ka ke be mo le yetleng ai bona wa kona go di apara ke proud ne guys flop e tumile ke re e ke topa jini ko marketing o problem e tumile mo ba re nna ke nyoko dira madomane a ke madomane he ke dira phori e bana bia mmele tsore e feng le na jo he o tlo senya zaka wa o reka diaparo guys like la mathomo ke reka diaparo mpotseng ke na le diaparo tse kae like mpotseng bolelang like ba ndipaki ke na le diaparo tse kae tsa nnete ke na le diaparo tse kae tsa nnete o thomile ke reka jini e ba ko la itse go Nigeria ona go di lui tsa nnete di leng t-shirt na betile Timberland ya mpama re tse ya re ile joke ke re le nna santse ke re sete re ya go di seteng ke go sete batho ba re ke dira madomane nna ke dira madomane ba re ke afisa ke biri maruni song e one e mona e la mona o itse ke international hit song fa tlo no hit song a se ba strata tse tsa re wena ba boditse go santheng ba o fa 41000 a se nna tsona tseo ke re no mpotse boru file 41000 ka ba strata o botse re tšhelete nngwe le patela 20 million a itse reng ya go Sony man fuck Sony fuck phori ya lo tse tsotlhe tseo ke di bolelang go speech phori too short go ke zo destroy le nanga lenda ka mara Mozanzile na la sata ba re gafisa ke di M4 tsa di stolene di number 7 tsa di plata tsa di permit tsa di 2 years ba re di ang gafisa ka re a sharp ke nna tsotsi e drug dealer maphodisa ga o shukopelentse ning ke se trongo thaka tsa ga di ka mara trongo nna ya thaka tsa ga di teng di ka mara trongo ya guys ka boa ke re guys before ke lenta Mozambique pore ba nena ke nya go mmola o no go sacrifice nyeke e ke reka jini ya go ba re nna ke nya go ba phori ke re ya phori yana tsa di setetse o di rekile ka gore mona apere ba di dimala e mona ka mara game ba sene go dira masupa ga rena ba betha memoya batho nna ke rena re tsena le re bona re tsena ga marampa shop re starch ba mo starch ditse Timberland ampama ka mmotse gore mfana ga a se yona a re se Nigeria ba senzeng ke re okay fede le nna re ke le nyeke ke ta go ele lui ena ke tsala ka ta ke kra sete ke ra mo ke nna mo ka tete ka ntsha ba re ke dira madomane ke re madomane ke man do you know who's G machine G power le me go sacrifice le metse go Scorpion Kings la mesa BK lifestyle la mesa BLK la mesa Limpopo man ka imela na modimo ke marapelang a se setlaela le na ba le rile di papeta ngera tlhaela la tifitla no like we rile birthday celebration and Roman invitation ke ile
a re di-event di-listening wa to wa tikaya and nna ke tlo re go hosta di-event o motho atle ka birthday celebration ke re ka motho gore yena o betha international gigs Foka ebile yena le yena Foka Scots Puri ba Birimarung a se ya lena le sanya go irang ka re ke ya lena Birimarung ke yaka nna ne telephone gore ke performile Scorpion Kings ke nyaka 23 million tangwana ke nyaka lo mmona go motho ntsha bjana ka R4 bjana ya ga metha ka granite a bom o tloela batho masepa di Rotman man Rotman ga ya a fetsa thuso ta re phoruletse nna pholo nre ke tse pholo e blue a re o ele o landi moto ya go wena ke rata mona o itse ke rile di goli tse di feng wena a ke re tšhelete ka music mo di tse le ego la stand la re la mo ba re founetse a tšhoba founa go Scorpion Kings ba re nyaka ke re baraga e mona ke ira lo tsa ga nna a ke phapeta ba re ba jump ke jumping ke drug dealer nna ya ke tswa di patše ya ke sharp ke rile go di tse di stolen ya ke sharp na ba ntla re etse batho bona ana fela thuso to o re tse dingwe tse mare re sa di boledi mare mora di bolela Scott Maphuma di gole tse la se tsae ke tsa giba Scott Maphuma a tlheka mo South Africa ba mo reketse ID lo tsene ke di utlwa kwa ke metlholo kwa destroyer yena a be thimpama o tsentsha ke Manguchi o bereka ka yena o bereka kae a re na a be thiluza mempama ke re braga go rekela seta Gucci ke re ka seta Louis a re yena a be thimpama ke re fele na go di apara o di beta po Foka be di birthday celebration ra ya e rena re usta banya go tsore botsoro last day Rotman la ga ta ke mo shi Rotman ga kopelo beta birthday celebration ka Monday a re nyaka batho ke rona nne go mangara mfana go lo ka thosa Foka plus kwa you text management wa Foka re ba re Foka kala ya top notch eba a fela na flop ka o shegele nda Rotman se na le ile nga re pino ke a lena yo lo mfa yaka 23 million re ke performile Scorpion Kings tsa bana la ke so tle go tsa bo Chris Brown a ke so fitlhe bo taba kholo ke ntho taba kholo jine e rile batho ba profete ba mprofete batho ba mprofeta ga marampa Nigeria distora ya njikela a re yena a apara di fake nna la dlala guys destroy a re yena a apara di fake ke le go Nigeria tshotse tsona apere Timbaland tampama a rena flopo ke ra e betiwa content ke re destroy tsa skipa yana ra jona ke apara di fake o tsentsa ke mango Gucci wena ga re tsentsa ke nna go Gucci ke tlhira lo tsaga go tsentse ke nna go Gucci wena ga o rekela ke nna dikale ke di dimetse a fetsa o no bona thuso to go tšhentšhetsa nna go tsa nna gore ke senya tšhelete e mone ke senya tšhelete ya mang re rekile diaparo tsa 50,000 last ke reka diaparo tsa 16,000 go Nigeria walla wa to kwatisa o foeng jo foeng ka ra ke tšhelete Birimarung and guys nna lena nanga re like ba re ke tsamaga di M4 tsa di stolen ke drug dealer ke a visa ke di patše fele ka ditsuba yeah it's fine angere ka gafa ba mbare yena ke nya di physiotherapist a ke na tšhelete go reka tikete ma ke nna ke tshwere tšhelete lena re ke le botse nna ke tshwere tšhelete ga se sa tlompotsa ka tšhelete Biri ba bang go leta 23 million ke fitlha ya gore fela ke performile go Scorpion King like o itse like mo Rotman ke di gatekeeping o itse wa tla ke le botseng ntong like bo too short ba perform no sna di celebrate dintsi mo stage Pori a perform no sna di celebrate Foka perform no sa tlala batho ba letsa Birimarung batho ba tela tlhela mo di stageng a bone ke a bonale ba no go join sa masepa ke join dilo tseo ka email na ke rapela modimo ene nna o no re ba re go shwa ke na lo ma 80 bo go tsofa bo mara la ngizure ke nna ke tla Bushbuck Rich Mapulaneng ba nno ile ke le ngwana nna lo tso tsa lena tseo go no re ke re ka boshiwe ke lenda guys kopela maphodisa go airport ba ntse ba ngise toronko nke rena ke rila di stolen cars yeah ka le kopela guys wa itse mongwe mo dilo tse ntse o dukisa botlhoko
no fela mo life ke wa itse ke rile ke tepoditse ke ba strong like ne tampona ke go mara ke tsana go Mozambique yo distora le too short le no itse re na le satile le sebela boa mara ba Soul Baby Entertainment guys, thanks for everything Soul Baby Entertainment and like I did like South Africa la salon le batho ba Nigeria, we are all Africans guys ne is that the problem ke loyalty batho ba na loyalty nana go tsere go bile go na o patele rent go rona ntho ira wa ja o ka nna o ja nna ke nna phori ya shabo ja nna o ka nna ka o senye go tobotsa nna ke dira phori e dira nna wa e tsere pina ka e if na ke dira e bo manye ke ola le ola se tsere opela ke bo ankhulu ke jimasho mpotseng e ankhulu ke jimasho na mpotseng aba bathile ba ile di Portugal ba ile perform bonkhulu ba fa bonkhulu di make ba perform biri maru where sa wina Metro Awards ka re di Metro di tse song of the year ke biri maru mara ka di awards are wi ura lanka re mentse re buleleng pelo re butse pelo ka le ba utloela ba fana ba nna ke nna sena go molimbo nna a ke tlas kerepeng nna ke gunman go le thuntsha le lifo pila bino go le bontsha ke rekile njini yo ba re ke dira phori ka bo ke re shapong phori yana ya ke nnete na caution phori o bethile ya nnete na ka le ba utloela re mana ga monna ke bus stop a ke nya go lo bona to destroy no botsa nno re nyammaka mara di life mo di camereng ba re nyamma go se itse wa ka ba email ka ba palla ba ne go ntwinisa di Illuminati manna kwa modimo kai du a jo like Hotman Barakari ile boetse gore on lwetse ke thebile Mozambique di gain di rile di jogu ka nna ke di bone lo tsotletse ene modimo le fatse o ile batho ba babedi monna le mosadi na ke nya nngwe ke bone ya le pomponyana ya speed mo ere ai in and out of Nigeria fede se selanga bona already ke mo humi nna ba bo ket matala go nna le bona ga maratorongo nna ngere ke tsotsi I'm a gangster a ke skele ma guys kale ke di metso pola like di le thumile ka gore you phori o di re di re thumile ka gore phori is eating birimarung's man ka tsamaga M4 ya raida la ring Jimasho just bought an M4 birimarung's man is out le nna gare tšhelete birimarung e tswile Rotmana to more relax or I been like ya o tsa di chance Rotman we man why is it why do be get ola le ola ke raboma are to me mo go phela ka utlo phelo ya di life go tsa batho re do you know who I am ka kia batho ba thabetse re phoruruwang kia yes is what we wanted phoruwa kia ke apa ke re tšhelete ga music ke nna nda phori fuck Sony, fuck Pori, I got the bullet 11 sorry. Take me to jail then. Kere, get out of the boat. Guys, Galocopella, Shukopella, Mapurisha, guys, over Lontelang, Mablomo, Telling, Mablomo, Capilla, Lampona Garara. I can't tell my Yamatomobase, I go TikTok about one of the 2 minutes, 1 for the speed. I bet not the 8, a little leveling. I'm going to get 1 sense of boats. Bang for speed, take for 2 minutes. Banga full speed para mfana ngaruira thate ne mfana nyo go joina masepare na re motsela ka TikTok kara guys ka khwita sister Lee a re mfana ka don't quit ka bula TikTok e mpsha ka ipusha ka ibula e ke sino ibula le nna neng so ya reportiwa e sna la ka di followers sharp mara was doing what keep on pushing mara no music ka utloela fuck music fuck Pori fuck Sony man lo tsotso tletse go ba botsela ka boshiu e ke fitla Mozambique ke go bona ke ile toronkong ke re ke drug deal ke re ile di gole di stolen a jidle ranta birimarunga ke itse ba fana ba monna go bribewa ka gore ba re motho ke Phori o na le Porsche le nna ke nna go reka Porsche ka tšhelete birimarung after birimarung bo Porsche
obvious. Lamborghini, obvious. Nana modimo 23 million. You are modimo who Mutaka fulang garaba kolsa ke caps. Ya caps nga yaraba kolwai. Cause lege mo texta, he was there for me. No mfana ga sale kai di hini kilo tse ira lo tsa di hini si. Yeah, like caps ge mo texta nan reply. Pori mo texta reply. Afetsa ego no go botsa no sa phone la pori thata. Ke ma who's pori? Do you know who I am wena? Duros man bo, man akagenya ko lo bona. I fucking hate you wena. I want my fucking money. I'll fucking kill you. Ka o sa no khopelle maphodisa le tleng go iphoto lingiseng toronkong. Thuela yone leng kwa santse confessing gore taba tsene ba mpotsa tsona kwa. Ba di tsere kae. Tsa gore skotse emphasis ya ke a gipa. Skotse ya sa go mo Mozanzi. Skotse ba mo reketse ID. Ke lo man lo tseo, ke lo tso go di botsa njima sho. O bona rena ba tshwarile batho. Ale bole na taba ina na motho like na motho a bolela bjana. Are Scots. The whole Scots Mapuma. Are Scots Mapuma is not a South African. You don't know that. Koletse la ke tsa gipa. Ntluela ke a gipa. Na ke tsana ga go Scots jo like bjana. Mo tsampo tsa ga bo Scots. Or are phori na reketse pholo e blue. Le phori la ya rilang e blue. Ke yaka. Angere ego le pila to ba file white la ke yaka. Ke re ya wena o reng nna pholo. Wena ke tsamaya GTI wena a ka udisa ke phori na ke telwetse speech yona le no no claima mo wa no mbatele di 7,000 na no ruwa besa maro ba la go ntsa 7,000 ora ro betha member ke no go bona 23 million a gore ba ilo ba transfera gore ba mfa bona cash angere phori ya rena o tsora cash ba ro o tsora cash angere gore mana ga I fucking hate you. Tseno dira bo mlindo bo something so wetho on sa divese tsa bona mo dipineng ba no mo ke bus stop mo skokoro na ke skokoro ke tsotsi I'm a fucking gang I wanna fucking shoot you wena. I'm not even regretting myself, take me to jail nsuweng ne le go ngirang ka Scorpion Kings di apara tsa ga tsene le nreketse tsona a zanga di apara go Scorpion Kings ke tlile ke bethile ke tshwere di Dolson Gabbana ke botse re eta kry jo chairman eta le dollars batho ba ke bona ntho ngwa etsa maipila speech wa gafa o amana lo tso di tlolosekiwa go khoto lo tso tsotletseng khoto ne tsantsa mfile 70,000 o bolela ga di 55,000 di finga ro wa tlara motho sa ntse a bolele nnete gore ne ba nya go nkira a bana bona ka ba bona two shot and destroy go ba latlhela go ditaung di baje ya ke no go phakwa nna lo tse go ketmatla ba dira mana la mitsi Pablo Escobar o irile history ke ena tlileng ka drugs la mitsi Skokoba ke ena destroy leng phori ya ke ntho santse ke history ntho eo phori na sna a bana di hit batho ba rekisa rena ba fana ba banyane for ba re drain o bona ngore tsori hit ba o jumpela e setse mo lo sna dipina ba tswa mo wena ba re saka na me mona ke sakhiwe mona me killer me fucking emane e phora mona fucking kill you wena. I want my fucking 23,000 rand a ke tsuru o tan romela 20 million ba a re no ira easy on romela 20 million ka mara karata on fe 3 million ka bekela ne le tshwirile e ba re cash contant ka chelta rena la re nyela le jini ya ke yona o irile gore batho ba confess jule le ne ke lla ka sepelo ga ne le botlhoko destroy on robile pelo a re ena a apare fiji sala tsona go mara butcher ka ambotse ka re Gucci tsentse ke Skokoba o ne go khala nna ke reka di Gucci tsa ga mara Nigeria but Nigeria is a good country guys I won't lie guys man like Nigeria is a good country le bono le monate di club lo tsotsotle everything like bona ba no come out of the blue like mampotso rena ke nyoko ba phori santse ke go phori kwa ke late o pholo ke blue ba fonetse phori mola ke fetso ira di live ba re ke di delete jiki ba re sorry ya eng o gore fetso mpotsa tsona lo nyantse gore bo skotsa so a se motho ga mo Mozanzi a fetso wa re sorry nna gore ke botsa South Africa a e botsa gore no reng
ang go itse gore o biditse go ka ba strata o fa 41,000 ka go tsore nice alni na net fela for ke hatile Scorpion ba irile bokae kana go Scorpion Kings commenta mo di commenting ke boneng mo gore ba irile bokae di story ne ke nyo go ba bolaba ba lifo ba go ba bolaba ya 23 million fela ngere ke hite one ngere ba re hite one international hit song o sa to re hite one o tsore ba irile bokae bona ka pina eo guys kana ba irile bokae go Scorpion Kings ngere roba le ka jene ke jaitse go ba Mzansi ke lenta go Mzansi kopela maphodisha ba nna metse 7.5 a ke bofiwa ka diaga boy 55 60 million ya ke tenya ke la 23 fela angere ke na le 23 years le banya go ntse so le ya ke na le 23 years ke ba image everyone na one performer na fiwa chance ya or like everyone am mone ya ka phimo room ba di celebrities so tla di a di stage ro bona hala bjang le batho ba ntshikile go international ba itse re birima rong ya jima she ba itse birima rong ya la foka le phore la nyela elena le betile international giga ga pina ga lena bu ikwa ngere ba motshaba na go tshabe nna ke re na o sata ke nna wena tshaba se lebeletse ke re ke fitla mo Mzansi kopela le tlentseng le mpofeleng ke setorong angere ba rena ke nna drug deal ke a visa ke dipatše so ke no ga bontsha ka nnete ka gafa thuso ta mpotsa re phoro mmeditse go Santina mo fa 41,000 ya Bastrat a mmotsa re engwe yetla na tsona tseo pula yetla na tse di 23 million net fela for ke ile kwa ke la itse no le nyoko sacrifice ka limela ka lapala le se bothusa tsa bona ke bona ba santse ba mfeng di correct answer khoto ke tlo ya date mara ke re no mapodisha ntsieng a ntshware ke ntho ke khupelang jini yo yo ile batho ba confess awazi ukuthi le M4 ya ka Scott asiyo ya ka keeper o keep umenzi slima makaphela ishukela bayamyeke noScott asiwaka la yona Scott asibari Scott asiwaka mama Mzansi ke thusho tare bya are Scott asile South African bare Scott asile South African le reng lena o tlo tla di tlhalosa lotse are go midranteng tla go midranteng na le dipoko ana marli go podiza ka yena ga yo mpoditsa mama Polish ha mo le tantshwarela mamzola itse re ke le respectable and mamzona go respecta thata mara ngwana ha ona le evil spirit aka senya go tsa sula ya jipa ai e bona ke sa le celebrity ke di khwitile lo tse ame gangster ya ke di khwitile phori khala ba o tloela na o no re ba re go tloela na lwe ke nyaka tšheletaga ya phirima ru tsaro wena o rekile diphosho gore ye o nyo gore nyisa ga re nyise ke bone ke nnao thuso ta re Scott Maphuma is not a South African Scott Maphuma ba re kipa o reketse Scott ba re keng ID na la dala le lo tsene ke di utlwa kwa ba re ne ke dira phori ke re kana le di Louis Vuitton mara tsa ka tsa nnete ka mutsa koshina bana ka re phori wa para tsa nnete na ka re lena re mmona apere aba mpotsa account ro tlhaga itse ke re ka botsisa ba tsenella nna ora ke superstar Chuma sure not even superstar one hit ucabanga ukuthi wena uwe bakuthenge lipholo nawe ilande ke re wena na pholo o tsuru ke re ilang wena ke ba 3911 ba rena ke tsamaya go litsa di stolene di boletsa o tlhoka di plata ke drug dealer ba re se go tlhoka itla ke bola di itse kan le di metse fela a re tman na go e fedile ke na go jipawa nka la ola no ba bona jini o ye go e beta ya ke tla beta ga tsatsi la khoto bile ke bethile presidential Rolex bere marung ke pina ba dimo le modimo nna tla go family ntse le rong dia sokola guys ape like family ga the whole like family go meyeme family go maitema bana nang ka rena ke like ke hano ba ya hela di ke hano lukisa go nna go mai bana nang ka re ke hano lukisa go mai ba re nna ke tsa tšhelete ke reka di M4 ba itse re M4 tse ke tsa bomang a nkere mo medium ba ngwala maka ka rena
mara go tlile DJ ka rang potso re ka ptsana mo phone ya ka ptsa phone e nka ya ra phori yana ke nyako mosata e khale ba motho e la jo file motho 41000 a rile pina ba renge ba strata yo na shim na go ne ke le fena too short e bila ke na le di video guys ka bo ka tsino ka lenda ka 1 ya montsiare nrekele mablomo ba le sang appreciating fuck you I don't give a fuck re ka tshwarwa ka boshiu tla be ke na le khetma tla le dimpya tsa ka mo terongong ya nna ke I belong to the street mo thekeng a tle ma join life ya ga ke mo save ampotse ke sa le ka mo ka re ke lenta go motsantsi ba ba sa didi speech re no file na 55000 e feng ka rena tshwantsa mfile 70000 o mo tholela o mbolela metlholo o bolela metlholo e mefeng ka mone re rotsana go tsena ke tshwere naire ngwentši thata go shandeshe wa ka di-4 surprise guest mara ke khwitile a ke sa le celebrity guys no e le mpona fela bo le sa tsea le nna di-picture le mpone nka re ka ke motho fela na ba nyakong dira ntho ya boshiu ka mokgwa ba irileng bomporampora mara guys na le bone ntho la scorpion jeans e lebeleleng pelo tse ba di-postileng ke dinnete kwa no ba ira ritual kwa ba re tloela masepa batho ba no nna ke nyako ba botse gore phori fuck you ke nyako mmotsa life pile ke nyako mmona ka rang ka mmona go mosata ke emetse ba le ba boe ba tle ba mpotse gore lo tsene ba mpotsa tsona kwa ba di tseya kae tsa gore phori re ke tse nna pholo blue ya tsamang ka yona na tsamaya ka yona e reactivation e sa bitse ka mabitso a go motho a gone mfa koloi a re dikoloi tsa phori ka mare di na le memaike ba re recorda e re nametse dikoloi tseo ba utlwelela di-conversation tsa rena phori a tshepe motho phori na mo motho o lisitse thopo na gafa no o shapo ka boshe ke motho re paraka mare lo tsone mpotsa tsona mare no di tseya kae ba re ena opolese di a kgona lanto o ra no nka no tlara ka re jima sho wa so ka mo mozantsi ritual ke bo like mare ntebeleng guys la itse ke tlhaka mai bushback rich mapulaneng shatale ba lo ile ke le ngwana nna phori ena na go e fedile ya gore man ka lo re tshosetsa nna ke rotman ka lo re tshosetsa ke re le no ro romela di proof of payment mo rongo ka re wena o rometse nna tšhelete a di teng a go re dira bo se trili bjao ba re tsere toso a re o tsere toso wa misa santino mo rekela le panta le lwana la Gucci ever since e tšo to mara nna ntlaretse kwa ka mo ke dile no busy wa fatlhela ka mo ke dinagana wa le nna Nigeria o mbutse gore yena wa itse gore ba ilong kirang go Nigeria that's why yena se nya go tsamaya le nna Nigeria a re bja o thušota re phori o re o thengele o tose ipante le one la ga Gucci patele lo phori male a thatile advance a thatile go Sony ke papa e seng ka biri marung yaka ba dropa dipina ka biri marung na re sa itse ka boshiwe ke lenta motsantsi khopela maphodisa le ntseng le nkiseng toronko ka re o shwa batho alakanyo go ntloela gore ke ye ko nna ko irang o shwa batho na wa phori fedile ke na go se go ba entertainment a re gatekeep batho if you are good in music re butse pelo president a lena ke nna ke re ka bošile ntleleng dipatše le bo mablomo le welcoming ke re ba re ke gafisa ke patše ba re nna ke drug dealer ke rile go ditsa di-stolene batho go mara ba bolela moteta nkere and ba posta gore nna ke rekile vitlas ya 4 ka 4 million o na le mo wa posta ke nana re kwa bona mara rotmana ga ke re fuck you even fuck soon nna le ka senkire selo nsueng take me to prison ko nna le thakatsaga I'm a gangster nkere batho mo mosantse ba bolela nnete la ba tshwarisa a ke so fitlha o tlelotse ke di bolela shinkile ke fitlhile mosantse le sa re maybe jima shoot kutlwa maatla le go South Africa a ke nya ke bjao a ke re late ke itse lena le gore e o buile ga o kutlwa maatla a ke so fitlhe ke mara ke re phori yang ka mmona ka matlhobano o na go e fedile bana ba botlhe ba ba golotang joinang Sekoko ba entertainment ke ka le lwela
if wa itse re Pori Jezik ba lla le ka mango mo sa ba patele Jaifani le mango mo ba re ke bomba mention e mo ke ba boleleng gape nna ke chabe motho Pori Jaifani Jezik ke mango mo kalwin mo mao a sanga mo dwela ba ro ropa batho gipa ya bafana ba lena ba mpotsa metlholo kwa ke ra beno mo ke tlhaetse ke bo mo ke wetse ke liru ke ra mo beno mo ke wetse ke liru motho wa ntla re la ke le Nigeria Marisol Baby Entertainment, thank you guys so much. Nigerian people as Africans, like the whole Africa, I'm the president. I'm gonna fight for you guys. We must do peace. Fuck the government. Fuck everything. Hey man, what about to get life ke ya thought through ke re ka bushwe ke fitla go beleng fendi pa jeng re ba di anga fisa paga le mo letleng le barking letleng le tsore astral le lini e di file di no ga mara report ke tshuma pa ka mara report ke ra history na ba sacrifices guys abe one ba ilung dilang bob e ba re jump ne kilo jump e ba re ya wa ne kilo ya flopa ka ba email ke ngwana ba di mo le modimo go mo rapelang go mothata mara yena daman bo mama ya erge to me mama zalla porish mamzo itse go respect that heart o itlhalwang mara ngwana wa na ka monyaka mo santsa mfetšhela ta ga performance re ke atile Scorpion Kings 23 million ke re ke na le 23 years ne ba nanya go ntse ke na le 23 years le tsere mporo actually ka accident tse tsotlhe le reng di irala mo Mozantsi batho ba ba tlhokofala sistalile na ba ka ba itse ba mistake kae ke mo ditse distura ke re baraka go nyo le nyo go tsena linkise go listen sistalile just because of sistalile nantoela ke re go bone ke na nantoela ape ba bona ra o for re kre mfano are mo shift mo tseleng ape sistalile wa leng go teng ntebeletse bo mo wa itse mo ke eng dilo tsa batho ba nkelletse ba re jire romela wena mfanaka ko wena o rulwela o tlo re biri marung nke ke ntse khale ke ntse video lang ke tseng ka pela ibilana mara ka reng e re ke di mala the right time yet ka re ke botse dirot man o rena go fedile ke na go ya Skoko ba entertainment I'm taking over and sekolo le sona se fela ka grade 11 pero se ngela ga dipampirinyana tsa lena tsa di matric lena e mane ke go le botsa ka nna ya sekolo se tswile go phola sa nya go tlo botsa lena you know what I've done for this country man ona go se botsa nna ke tsotsi nna go thuntsha wena ya ga tšheletaka dikikitso tsotlhe tse le rena o di betha mo before Bilmarung itse leng go teng thomo count wala from mo o charge ba international daman ke bona mfile 3 billion ma ke bone pile ya e ke re nna le Monica Matlala na bethileng studio Dolson Gabbana ka Rolex ka bele nna ka marampa khoto if santse ke bethele to di ka lebeta a ke sa le celebrity angire ya ke metagare fo a go motho nna ka mafra fuck Pori, fuck Sony. I'm still repeating myself. And take me to prison, guys. Bar Pori is not Pole blue. You know, Pozanana, Negazama Polo, Limboni. Give a tap horse, go for million. Young Golda 3 billion. Ya, fail on one tell, I fail. Why really be maroon be night? We in Sanaway and Anyaga. Abu White or Lagapino, Alababun. Can you do nail and a lease or be maroon remix a drop? None excited. Lena elite. Oh, no more get plane fella, moon when you lemphon 100 logo BLK, 1 droile mo can when you go on Chumela di Geres. I'm not you, I'm a heavy machine. But in Baraz, I'm going to one am Hagulam Halab, and one am Shimanyana. Mara, give me a change, a game. Island Bonalism Biza, my father, Jeep Power. Fuck government. Ya willing to be long gira ke re ka letsa dila khoto le go tlhakana le phori go monang 99 ka be ke bethile do mane ke besa butchi ka shudia e rile ngore batho ba confess ke le Nigeria
ka lepanta lepanta le lefeng ya la butši or la lumi ga re ke mmolai ka lumi nkere ke mmoneng gore re rata lumi nkere ba re ke gira ene re ke gire ena ka nnete ya propo ke nyaka ela ya gae kgopelele motseng a itliseng ko e isa tailoring ba e rokeng tekano fuck phori fuck sony na re tlo patelela phori dikoloto tsa tsa disone na go tsa di 20 million tse o ne re le kae rena a tsa 20 million go sone santse re patelane le disone ne re le kae re ke lebethile ka bro we when him was taking the ngire le tshale ke betha broken le ngira juku mara nna ke mohumi I'm a billionaire I'm a self-billionaire in my I'm a self-educator in my man a lost role boleza re jima shoke drug dealer ka lo bona khala le botsa nneta lost a re joa se re di drugs a re kana wa iphirimarong sa ibiti ba khiya ngire na ba fana ba le wana mola ke story to ndo re nyamma e ba tlong approach mola ba itse ba re mona ba le mo life yes o phorokile ke re mareta phorokile nna ke phile ka phori nna a ono mo ke betha life ya tote ka boshiu tote mara Rotman ga kari ka itse na lwana re booster Rotman ga mara wena loko fela ke Rotman no ara wa fu o mone go ikira modimo wa arabe mara yena a founu go nna re arabe ena re imetse mbona but like guys like it's birimarung like it's birimarung ke mara ke pina badimo ke pina yo tshentshang bophelo ba ka nkire ba dimetse ba sa ilweleng a ke ba boleleleng na ke bolela la site laka ke re na ka tya pholo aka tya pholo na ke nnya nda rufu ya phori tsa ron sign ne ke re fuck music fuck soul even contract ya publishing yona yo man I'm done with music I'm a gangster I'm gonna kill phori. Yeah, you make sure guys when I landed to South Africa you must take me to prison where I belong like Ket Matlala and Pablo Escobar like and everybody e batho ba leng trongong guys like ba re la itsura ba ira selo ene mo lefatsheng ga ono ntho ba reng ke ripi ba nyela bana le go jola sebe se sengwe le sona se no ntlarela se re ba se ripile ba sa se ripa ene re mo ne le ba ne nna ntho ya daka ya go mo ma ba dimo ga mona ba strong nkeno ke phako beno ke nyo go bontse re ka gafa ka nete ke nyo go phakwe I am a gangster yeah ke gabisa ke dipatše yeah I'm fine tšhelete phirimarung ka enyaka bo guys mora biera bo ra betcha ne bothuso ta ba gatla ne ba hano bolelo tse ke di bolelang tsene ba mpotsa tsona go ke di tsebela ga ina gore Scott Maphuma se motho ga mo South Africa ke di tsetse ga etsa gore ngwanyana le mcrazy wa monyaka ke di tsetse ga ilotse ke di tsetse ga ina tsore ngwanyana le mcrazy na ile gigi ngwanyana le mcrazy na go monyobisa e wara e wa shaba tsima le mcrazy next year e contract e fela go kwa wa tsamaya crazy ke snayo o nna le mosadi o fake o na le pressure ya gore sekotse ba mo file ntlo le ena o tluile kwale o nyakile ntloaye wara ke re lo tseo santse batle ba tlo di bolele gore le gore taba kgolo ya gore koketso destroyer le ba mo file lebitso la destroyer nna ke destroyer unstoppable fuck phori fuck everyone fucking man ba go rotmana ba tloela batho maseba ke tlo ba ntsha ka mabitso e re bona ba sa tlapile na lo tseo like nna ke dutwa ke leko or Scott tuela se ya hae M4 se ya Scott di bitsa ka jipa yo ke shole nna ba no re yao ba re jima shona na ngare M4 ya raida ke hae ona ngare 7.5 ya Mandela ke e Mandela ke dikolitsa angre ga dira ka tšhelete nyana wa snacks ya Illuminati ya nywana bana phori wana go sapa e ona ke bile ma bana ka boshile ba bona ka tsona ke lle kwa nne ke lisa gore batho ba betrayile ba ngisa khulela ya fetsa bana go njenjetse but Soul Baby Entertainment I love you guys you must work with Soul Baby Entertainment they are real. They make sure I wanna fucking come back to South Africa. They made sure. And thanks everyone who on it. DJ Gary, thank you so much for poster. But what Monte Jima Shuashap.
nkere ba re ka gafa ba re ne ke ile ke nyaka noa e nnyane ba mfa noa e dimo kalla no okay fede ya go le bontsha gore papa le nna ke mirang factory ne go mongwe tsa ke go e bolelela ka boshigo ka boshigo go bolela le tlise mapodisa ene modimo rile batho babedi monna le mosadi lesbian le di-gay le sa nyako tlo re gafela fedile nako lene man le mpone bjang le ntebeleleng pila le nyako ira nna ntho a boshigo man sefane sa ka e le mašego le nyako ira nna ntho a boshigo sefane sa ka e le mašego a le bone gore mareng ka mare le kanyo go isa lefifi go lefifing ka re go letimetsa a le bone gore ke letimeditse a benne ke ditime ka iso go lene le busy le poster le Boris eating Birmarun's man, I'm saying. I remote well the road man again monoron and I'm getting a pillar about Abatur. You don't know why they did for this guy. Female fail, I fed you female, I actually celebrate. Marchelta United 3 billion. Yaur one tell la fail. One we honor one tell la. We really Birmarun now. And then 23 million as 23 years ya gore no nyo go sacrifice go Scorpion Kings ke sa itse le gore Birmarun remix ya toro kala batho maseba di family tsena nna nna re tsore chelete e go gona mfonela mfana jo mfana ga mama Zala ana mfana ga ke na le 2 months re sa mapatele le transport ke re mfana ga le nna no lo tsa ga dikotlase mara re ka tla phone la baka le bona ba re mfana ga o ira le selo but female fela ngere ke na itse ma answering statement female ga fedile am fetshela ta ga ke khawane ke ire botsotsi ba ga I'm a drug dealer I steal cars I do fraud ke re ba re bjao ne ba nyako mplanta le itse re lena guys ne ba nyako mplanta ga drugs batho ba bitse mapodisa ba ntshwara bang ke se trongo ba nno nna ga tikisa ye trongo ne ba nyako mplanta batho bana nang ga ra ditse bafana ba ne ba romela for ba mpompe ke khona go la ditšhile ba nna kwa nnete I'm straight forward ne ba nyako mplanta ga drugs ba lokele drugs ka mara go litsaka and then ke tsama motsileng ka road block ma position tshware and then ba re hey Jima Shoe is doing dirty job with this M4 and what is doing fraud yeah shabene ke le boletsa go pe gira fraud take me to jail gore wona ke to botsa gore khoto re ya ning ene khoto e feng ame khoto me birtla go rumunya ga go scraping ya bila khoto ke na tshurena rumela ya ga ene santo re tle go yona go ro seka angre plaza zanga ba tsena ka sia ga lwana wa zanga bona re go holetse kae ka re ke na itseng gore ke tlhatshokolo batho bana ke re ka diaparo tsa 16,000 ke 16,000 guys nna sa wa rena bo nwa ke sera music lena ile nya ga di chelete tsa lena tse phori ya le ropileng fonelang di number tsa nyeke la igreja ngire ba fethu o ke dila lena o lampotso re Joji nlwele Jesse ke ntse 1.2 million ya bo official le bo benzo ba ropile phori ena bana wes ropile ba botle nna ke bus stop ke nya ga 23 million ya performance if abangisi toronkong ga boshigo mana bana ke tsore santhini bo morira dili o sa ita wa confessa o mpotsa di neto re no go irang ka nna and then re fetsa pila ra ne Fortman ga o imela tso mo khutsa a go bolai wa bona ngiro angro wa kheta bo te khetela o fa santo tsela ke tse pedi kheta ya evil or god na ke god ya le modimo nna o itse ke metse ke accident tse ga nna like mo phelong like o itse ba mpostile ga e ba re ke shwile batho en dinane lo tso fropo ke didimetse ke metse tsa tsilonale like guys ba mpostile ga ever since like le celebrate or Jima Shoe dead 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 oh wa jo man le Grootman na re la pina go e fedile mo leng go teng tsa re o ira ke 23 million ilanda na go manga 1 aga betha 5 shingi we romile ene shingi ba ntshwara Grootman ga wena o izure chaile abele no he ke le ka manga o bola ke ntse ke lana it's for power ke G power speech ena bana ke sa bolela ke molata vale o ke re o reng wena o re ira 70k o izure ke wetha ba ga wena o izure ke na le bokae cheleta ga ya fraud ke re ira fraud
ba jo go se thiba ke di da butsa pa la ke 7,000 la bona nna le phela batho masepa o ra ke mimpa mo ra ke itse ke tlo di reka go dintsi Soul Vibe Entertainment please bring more clothes yeah get drip ya lelemela ke ghostile le 16 a mathomo ke nna go mmenula ba mo rometse or answer da palola ka mokoba a ikira jima show beta se go ba o feletswe diaparo a ke tsuro di reka kae ka ro feletswe ba romela General Lerita ye nna la nyela le bafana ba le juke ba tsa best bana ba nyoko irana le nna nywana motho no mfolelang ga re ke papa ya re o na le trip ke ireng o na le trip ke na le ngwana go hae la itse ke na le ngwana go hae ana tšhelete ya o patela di-study go primary ke busy e rekelana le go General le go retha diteki tsa dineke a tsanga di-poster le tse mo medieng go bontshora ke tebise fame nna ka laola mara na kwa phori fedile re mana ka e fedile a tšhala fame ya fela ya fame ka e fedile a nkere le re bjao mara re mana ka e ke boa Mozanzi shingi e bethe 5 shingo nromele 23 million ka performance ene before e betha 5 santse le re mapodisa ntsere 3 santse mbetse le re nka mara go shimampuru re tla emela tsatsi la khoto kabza le tleng mpetheleng di visit ke nyaka di answera lo tsena ba mpotsa tsona kwa go Nigeria bafana ba babedi ba ke nyaka ba Rotmana ga ya guys industry ya ina le maseba le tlhokomeleng guys famous yona ngre ba re ya fele e fedile ke ba tsere ba o tsere nkene a fetsa ba ile go busa after nyana ngwa molinto ne ba mo irileng ka rone ba mo khile no a shifa ba irang ka re ba mo sitse ke tokoloshi a isa le yena no ba irile re skota sonkele batho jiki skotso re kileng ba re fame ya fele ya mang la o no re fame ga ya fele mane phori na ga ira go ena ena o no re bokanyo go tlo romela di-screenshot o re pateletse nna rente or o nkerisitse meriri or o irileng o tsa di-chance mara nako e fedile kwa listeng batho botlhe ba di ka accident ene le nyoko isa nna ke ko la ke rapela modimo ene ka psa go letsa sa nyoko tlo irang ga re modimo wa wena o tsamaya ka lambogi o itse wa mmulela pelo bula pelo tlwele moyo mobe tsa re wena e khale a se khale no ya no a ke sale e bojimo shwa celebrity my fucking drug dealer le mpona le mbitse drug dealer yeah give back what belongs to Caesar adi buwe di tšhelete tsa jima shebo abe mona go international ba itse jima shebo le uncool le mono re ka ola le ola o haka la bjang wa dipidisa manyeke nyotso o mona papa mona uncool e relaxa sona jima shebo to performa bineo bineo ke o controlla lefatshe Africans let's be awake the whole Africa I'm the president believe in me guys music industry is evil it's devil worship they wanted me I didn't go yeah phori ya sona go tlo re boto thuso to itse phori o reketse toso le pantala Gucci le lewana fetsa tswa mo ena ene phori o betse mamang o nyobela mamang o mamang wa teng na isitse ngwanyana Dubai phori mo wa itse bafana ba bolela metete ba re phori o ja ngwanyana wa XW that's why XW na ngare o in love kana o ja papaya banyana le dinywana lena santse ba lena le dinywana ene le molaonyana wa mo Mozanzi ore basadi ba kgone nyala banna ke nywana fa government serious a nkre ne ba mpotsa nna ba ntla re itse ka ntlhela go Nigeria go thushoto a re W Slima o tla tinto mbazana o ise Dubai e kapo ngaba e phoriwa e pepa yeah nejo guys
guys ke ra ke so boemo tsantsi mara lo tse ka le botsa ke rone ba reng kwa ntleng thuša tona re bjao a re dapi o itse ngwanyana wa phori Dubai ke re ngwanyana phori ke mang a re ngwanyana dapi ke re bjang jo gore mano jela bjang mfana hae a re wena was gore mana se buelo yana no kaptsa be balwa go after ma performance wa Scorpion Kings kaptsa be ka kwatile akhipana le video ukuthi sacabanga ukuthi uNkulunkulu wakho uhamba ngelambukini beka cwatile anele nna ke ibone tabe na gore phome go propaganda ne ba se happy mara man lo rena ra perform and ntho lo reng ke ba bethile ka ona zanga ka tshwara le mic perform ka sign language o ntse re ke superstar ke celebrity ke mara easy mara guys mara like it's very maru banyela e gore mana gona go feel ke na go aga bo botlhe le re lenya ga ditšhelete tsa lena go phone come to me, I'm the new poor. Sony is gonna give me all the money. Then na go Sony ke nyo tsia loan 100 million ke le patile. And Sony is gonna belongs to me. After this, two elega bo wa fela. Ya confess. Sony is mine. Factory. Yeah, me and Sony maybe we can try to talk. Bambo durni ya infanarin. Ayere monopoli. Ramukia kia yena ye. Kwaring ye no kia na kia yena. Mara from today, I'm the celebrity. Oh, nyaga 20 million now. Ya rumelang mbonteng di chat ke o irile pine feng le na mo le rumeleng. Texting in DMA mo ba le kolotang in DMA. Or nyagang di number tsa. Angre no 20 million go Sony ke 100 million. Ka patela bana ba batho. E jo ba di family tsa rena di nna re pine trend da jo. Like jo gra o na le tšhelete lo re nyatswa. Pina ebile song of the year, tšhelete song of the year guy, arrival. But timile di awards because of Mangpori. Why do I abula pelo? Ha ke bua di business le batho go pila. Ke re ntwe wa bona jini. E re lo batho ba confess eh. Ba re ke ampa mang ke le go Nigeria. Then it's fine now. Now Jimashu is wearing fake guys. Di story re motsentsha go di Gucci re metisa di ka lenyana se tsa utlwang ga re no bet original ka tšhelete ma o mokhiya o yena wa khiwa o yena kana ya mfano be dilo dingwe mara ga tse dingwe tsona o no re go di bolela wa bo bona sentse beng bona ba ile re mbata ene vela le yona ya poriti le lengwe tse poesa amana ma boys o khile damane o ga damane o mokhile mara ke nnete bona tlo tse di correspond guys poisa deni poisa a bo bolela nnete re ke kira phori guys mara le dingwe tse di epolelelang ke a bone ngotseng poisa a isa le phori ke poisa shum poisa my poisa your time is up new chapter now change again o itse re khona go pela a re khi a re tlo botse re santse re nya gore marao for o tsena ka mara game re bula pelo a ke se ra music ke nna mo president le la fela la mpotsa ke la ta fela ka R4 ke hitman no ke bogira fela factory yeah Sony me and them they're gonna give me 100k advance you guys I'm gonna pay you all don't worry ka le la jo pena lo tso tsotle ke di lebeletse ba bang le no lela ka mare no pretend it's even gare le sharp go yena a ita gore man le la mola a jo se modimo motho man a se modimo ke nna cause wait wa ke le Illuminati nna ke nyago I don't want to suck your blood I ke butse pelo re ring music pila nna ke tloela music go bula tournament ka bula team ya bolo ka bula di studio ka bula sekolo sa fela ka grade 11 yeah